I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite u naslovu, imam jedno veliko iznenađenje. Iznenađenje je ovo. Nisam li video, iznenađenje. Moja majica, znači evo ovdje moj logo, moj budući logo, te da ide na tu kao sa strane, a od iza mi se mnogo sviđa. Gledaj, imamo pad, eat, sleep, game, repeat. I sad, ove majice će moći možda čak i da budu prodate, mislim, moći ćete da ih kupite. Stavit ću moj biznis email, naravno, i vi me tu naravno pitajte kao da li može, koja je veličina, sve ono, i adresu, naravno mogu da pošaljem majicu. I možete samo da mi pošaljete poruku, želim Padinja Gaming majicu. Ja ću jednostavno odgovorim kolika je cena. Tako. Znači moguće za Srbiju, da. Valjda. Tako samo valjda za Srbiju moguće. Pa sad kad, ako me malo više podržite, onda će moći možda i za cijel Balkan, pa za cijelu Evropu. Ali za to ima vremena, tako da, eto, to sam htio da vam pokažem moju novu majicu. Biće na shopu, mislim, na e-mailu. Uskoro, eto, možemo shop da napravimo. Uz vašu pomoć, naravno. Ako lajkujete, ako se subscribe-ujete, može da bude shop. Nikad se ne zna. Sad, to je vaša odgovornost. I dok, pošto već evo video traje tek 2 minuta, mogu da vam kažem malo i o jednom kanalu koji je moj drug. Mislim, znate Đokicu Jones? Ako ste moj OG fan, ako ste gledali moje stare videe Minecraft sa drugom, gosti, sve to, znači, svuda se tu spominje Đokica Jones. Reklamiram mu kanal, tako da idite kod njega, stavit ću ga u deskripciji. Tako da, evo, mogu da vam kažem šta će biti sljedeći video. Sljedeći video će najvjerojatnije biti, vraćamo se u Minecraft i vraćamo se u Brawl Stars. Sve ne vraćamo se u Brawl Stars, zato što je pretprošli video bio Brawl Stars, ne, prošli video bio Brawl Stars, da, ne računajući ovaj. Tako da sljedeći video će najvjerojatnije da bude vraćamo se u Minecraft ili Brawl Stars epizoda 6 ili 7, ne sjećam se koja. Tako da, eto, vi lajkujte, subscribe-ujte se, šerujte ovaj video sa svojim prijateljima, da mi pomognete, jednostavno ne mogu da snimam bolje klipove. A nadalje, šta još, komentirajte, možda neke ideje za videe koje vam se mogu sviđa ideje. Možda ponovo nešto da istražujemo, ne znam, da igramo žmurke ponovo, možda da, ne znam, samo šta bi mogli još. Ne znam, kao igramo žmurke, ali u gradu, u centru, na primjer, grada. Ili, na primjer, igramo, kako se zove, pauza challenge, listinu, izazov, sve. U stvari, sad sam si dao. Ljudi, evo, sad vam obećavam vam da u petak, ne u petak, možda u subotu, znači sljedeću subotu, to će da bude za 6 dana, izlazi, eto, obećavam, znači, pauza challenge izlazi, eto, obećavam. Tako da, eto, to sam samo htio da vam kažem, nadam se da vam se sviđaju moje majice i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!